Le zaman lae arak sopo cerita. Papuk mama dait papuk kine ialah sepasang sendal sak paling tekangan dait datu. Kedua merupakan pasangan senina semama. Samama arane papuk mama dait sanina arane papuk kine. Papuk mama tepina elek lendong kau jantan dait papuk kine tepina elek lendong kau betina. Keduaan santer si kuat dait lentoran ia si pina raja mun kangen lalo sendal nike. Datu tia selalu kawi papuk mama dait papuk kina bemben ya lai. Lek sopo jelo ujan ya entun. Dait waktu no sang raja tengah kawi sepasang sendal nike. Tubuh papuk mama kance papuk kina jarin basa dait tubuh sang datu endah basa. Setiap kali teletaan le bawa kolong tempat tidur tikus-tikus no ya datang yan datang mele ngeriti sendal-sendal no. Papuk mama ni akhirnya ia khawatir, ia takut tubuh no keriti si tikus-tikus nike. Kemudian papuk kina beketuan juk semaman. Apa ya perbuat nani semamek? Kemudian papuk mama menjawab, sebaik berdoa kepada nenek kaji, dait memohon, adit tejarian tikus, adit nenara bani kritik-kritik malik. Papuk kina akhiran setuju dait unin semamen. Keduaan lantas berdoa dait memohon juk nenek kaji, aden tejarian sepasang tikus. Kemudian nenek kaji memperkenalkan doa sepasang sendal tersebut. Keduaan lantas tejarian oleh nenek kaji dari sepasang tikus. Sehingga papuk mama dan papuk kina tekicanan jari tikus, papuk mama, papuk kina dan tikus-tikus sak lain kerang dateng jok dapur istana. Le dapur istana, tikus-tikus nika ya pihak kerusuhan, kegaduhan, dait ya kerang paling makanan sang datu mama. Sang datu mama ya gedek sili terutama pas mendengar suara mencericit-cericit dari tikus nika. Ya ampun, perintahan selapuk prajurit aden sak boya meong. Setelah meong-meong terdatengan, meong-meong nika langsung kakan selapuk tikus sak mentangkep. Lagu berembe jaganta dan papuk mama dan papuk kina berhasil dek tertangkap si meong-meong nika. Akhirnya papuk mama dan papuk kina merasa sedih, merasa khawatir, takut laun ya tekakan si meong-meong nika. Akhirnya kancan dua berencana meminta ojok nenek sak kuasa aden tekicanan jari meong. Akhir ninggas teican jari meong. Ndek meong biasa jarin. Meong niki bulun tebel terus seolah meong niki. Akhirnya papuk kina dan papuk mama tepiak jari hewan peliharaan kesayangan si datu nina. Terus ngonek jari meong mau pendak jari meong makin. Hingga nika meleten kita acong datu mama sengan kerang tetenak lalu berburu jok hutan. Terus kerang tetenak lalu si datu mama acong niki. Terus akhirnya papuk kina dan papuk mama melet jari acong. Akhir berunding nani papuk ini dan papuk mama. Terus setelah sepakat akhirnya setuju seduaan milih jari acong. Akhirnya ngendeng jok nenek aden te ican jari acong. Akhirnya pas teicanan lah papun ini dan papuk mama niki jari acong menikah jarin. Makaan jari sepasang acong nih den pihak papuk mama kanci papuk kina nih bahagia sedih malahan. Sengaan papuk mama kanci papuk kina nih bau bebas pas raja bau lalu berburu doang. Ya tan bau pelai-pelai. Den mai jari sepasang acong deh unin papuk mama nih at ngendeng be malik jok nenek kaji sama kuasa kada terjarian sepasang manusia lebih salah malik jari raja mau sida jari dindan. Terus papuk kina nih mun paau unin
papu mama ni terseduaan ngendeng ngan jok nenek kaji sama kuasa kaden tejarian sepasang manusia sak berpangkat raja, berpangkat datu. Mau terus tekabulan permintaan si nenek kaji sama kuasa, terus tejarianan sepasang manusia. Seuhan jari datu, papu mama berniat pegaluh kerajaanan. Lamun bau jak selapu bumi lombo kian kuasai. Papu mama endah berencana serang kerajaan sak laik tahun mendot. Lagu rencana nike terdengar isi datu sak tahun mendot. Yang pun langsung terserang kerajaan papu mama. Kerajaan tau papu mama memerintah, ndek man siap terserang. Luik gati prajurit dan sak mati. Kerajaan papu mama langsung kalah. Lagu untung papu mama dan papu nina baru lolos kabur ujuk hutan. Terus bingungan papu mama dan papu nina berembian entan. Beketuan papu nina. Oh semamek berembian entan nani. Teduk juluk papu mama. Mikir. Muncul niat sak luar biasa berani. Meni bayentan. Nuna asli nenek adit sak tepiak jari nenek. Lamu tuah jari nenek apa-apa milik taut doang. Pasti tiak seneng lamu tuah jari nenek jak. Basen papu mama. Papu mama dan papu kina langsung nuna asli nenek adin sak tepiak jari nenek endah. Nenek sak dengar permintaan nike langsung murka. Sengaan sak serakah lalu papu mama dan papu kina. Teubahan malik papu mama dan papu kina jari sandal marak mula ruan. Tutup cerita. Pesan lek cerita papu mama dan papu kina nike. Itu harus bersyukur apa-apa sak tebe tisik nenek kaji sak kuasa. Lamut sere bersyukur, sere luik tetap ingat. Seret ingkar nenek sak kuasa yang murka juk itu. Demikian, terima kasih.